Pak TikTok menyertai lempah ramai asal dum. Groceh pun diundang bala di nang groceh. Le perute biak anak bajing ia boh kafe. Yang ka di pejuang partai saatnya detiknya lun perah. Perute ia boh kafe ka lahir di nang groceh. Ia boh kafe Belanda ka di Mutuca di nang groceh. Hana le so peduli. Nang grocehnya. Syariat Islam hancur tak ka. But gepap mana bajing ia boh kafe yang hancur agama Allah di nang Aceh. Yang racun bangsa Aceh but ulama su. Yang poh bangsa Aceh but para ulama su. Yang pejuang partai but para ulama su laknatillah. Yang sambut para kafe-kafe bejat di nang Aceh but ulama su si. Nya pegah lampu koma ke hanjir roh-roh ulama su. Hanjir roh-roh ulama. Kiban tak pegah baik roh ulama. Sedangkan dalam partai ubena partai no ulama lempatnya yang pekong. Kiban cek pegah no baik roh ulama lampu koma ke. Ulama lempat dum yang awakah bila yang kafe laknatillah. Perte kafe murtad dum kakabila Islam nafek dum yang kakabila le awakah yang. Makaji hana so peduli le nang Acehnya, hana le so cegah kemungkaran di nang Acehnya. Karena kafe kan bila le awakah. Kakabila le awakah para si bejat. Para si kafe laknatillah kakabila le awakah. Maka jika Acehnya hancur, Acehnya ka diperleh marwah akidah hana le nang Acehnya. Akidah keislaman ka digantung dengan akidah kafe jahiliyah di nang Aceh. Baik tegak-tegak na yang lihat pegah no Aceh ramo Mekah. Hasil melimpah pusaka kaya. Malay tak. Cukup berat Malay. Aci nu buka TikTok. Aci nu kalon TikTok perkataan inong-inong Aceh dum. Kemaksiatan hana so cegah di nang Acehnya. Syariat Islam berjalan lancar, kemaksiatan lebih berlaku di nang Aceh. Kiban ka nang Aceh. Bala bertubi-tubi terus nang Aceh. Hana le sadar. Mubacut hana sadar. Di saat talawan kemungkaran dan kezaliman, hana manusia. Hana manusia yang tembila katanya. Karena abak talawan katalawan gurei awaknya. Padahal kapuka pikiran kebacut yang so lulawan, yang toh lulawan. So lulawan. Pu lulawan urung malen, pu urung zalim yang lulawan. Nyok kabila lewakah para si jahannam dum. Para saya publo ayat Allah dum. Karena bila leurung drone bangga lom. Bila kebejatan, bila kezaliman bangga lom lewakah binatang. Yang kangin kasaksikan di nang Aceh. Tu bala lom katru. Nah sadar. Kagibi banjir lom kanya. Nah bala yang paling raya di nang Aceh. Yang undang balanyan para ulama-ulama su laknatillah yang kapungo. Ke harta yang kapungo, ke tahta. Yang undang bala di nang Aceh but ulama su laknatillah. Yang ka di kampanye, yang ka dibila awak partai, yang ke but awaknya. Maka membiarkan kezaliman di nang Aceh. Pegah hati talawan ulama su koma gamai tak kagum malim urung yang jawaban kedum. Yang toh ka di pemalim, kiplut tinok bakir dia. Ada 50 ribu 100 ribu ina anak murid. Nah yang berani melawan kezaliman, anak murid guraya wakah, cip tengok bakir tak ada boh. Musabah ketal lampu koma aku. Berita kafe jahiliyah yang kabila alia wakah gedung. Kapreh masa, insyaAllah hana pupu. Kapreh masa mentong geduk muapakat. Alim-alim ulama yang sahih. Preh, insyaAllah. Getebang ke sabuh-sabuh. Getak ke sabuh-sabuh. Gecang ke sabuh-sabuh. Preh masa mentau hana pupu. Nang Aceh yang perlebut ulama su. Nang Aceh yang penghancur akidah keislaman but ulama su. Nang Aceh yang perusak generasi Aceh but ulama su. Disokong partai. Baik dia perahkan but ulama. Ulama bejat jai tak kalah di nang Aceh.